Después el mga pesaw palabra del presidente contra el Estados Unidos y de este presidente Barack Obama. Durante su visitada ayer na lamitan, el presidente habla que abierto el su gobierno y administración con el gobierno de China para el ayuda que resulta de su serie bilateral talks na otro mga nasyon. Asigun pa con ele, hindi kaya el nasyon de Pilipinas mangyera con el China, pero si abri ele con el país para el China, debe manda sila peska con el mga peskador de Pilipinas na Scarborough Shoal sin intimidasyon. But this year, i-upgrade ko yung mga ospital ninyo para hindi na kayo magpunta doon. Sigurado yan. Lalo na punta ako ng China. May duda ako na okay tayo sa kanila. Huwag na muna natin pakialaman yung Scarborough kasi hindi natin kaya eh. Magalit man tayo, hangin lang. Hindi natin kaya. So mag-usap muna lang tayo. Sabihin ko na lang na ipabalik mo lang yung mga kapatid kong Pilipino, mangisda. Tsaka mag-usap tayo. Noon, hindi tayo makapag-export ng saging pati pineapple. Last week, binuksan na nila. Okay na. Asigun pa con ele, si porsigiman el ayuda del China na nasyon de Pilipinas, el que da prioridad el probinsya de Basilan con esta mga ayuda, como el construido del mga nuevo school buildings, hospital, y posible power plant que tarde problema del probinsya. Isa dyan is yung pangako ko ng ospital. Kaagad-agad. Kung meron akong, kung ako may maidala, either long term, so nung patangin ka pero bigyan ka ng malawak na panahon para mabayaran. O renewable, pag hindi mo talaga kaya, ipapalitan ng bagong agreement. Pag may makuha ako na malaki, sigurado yan. Ipadala ko kaagad dito ang Secretary of Health. Ipatignan ko yung mga ospital. I-upgrade ko yan para sa inyo. Este ya después reitera el presidente acerca de la educación que grande ayuda con el vivientes de Basilan, siendo el Basilan asigun el grande ayuda ya dale con ele durante la elección del Mayo 2016. Uli, I would like to say from the deepest na salamat sa pagtulong ninyo. Nanalo ako dito, malaking panalong. Hindi también asigun debe olvida el otro pa mga cercano syudad y probinsya, pero asigun con ele, precura ele gasta todo fondo hasta acaba el su término. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.